Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Barasa Network. Tugiye kubagezaho icyegeranyo twise impamvu Uburusiya bucuditse na Afurika, kigaragaza impamvu ituma ibihugu bya Afurika byinshi birushaho gucudika n'Uburusiya kurusha uko bibana n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Nimukore subscribe, like ndetse munasharinge. Umubano wa Afurika n'Uburusiya uhera mu bihe bya kera cyane. Inyigo yakozwe y'umubano w'amateka na diplomasi hagati y'Uburusiya na Afurika iradufasha kumva neza imiterere n'ibintu bishya birimo gutuma Uburusiya bwongera ingufu mu kugirana umubano mwiza n'ibihugu bya Afurika. Mu by'ukuri umubano hagati y'Uburusiya na Afurika uhera mu bihe bya kera. Ubyumve neza ko ari kera cyane mu bihe bya Moyen Age. Nkuko bitangazwa n'umuhanga mu mateka akaba n'umushakashatsi Dr. Arkangliskaya Alexandra, umushakashatsi mu kigo Center for Southern African Studies, mu gitabo yanditse avuga ko abapadiri b'aba Orthodoxe b'Abarusiya n'Abakristo b'Abanyafurika biganjemo abo mu Misiri no muri Ethiopia bahuriye ku butaka butagatifu, mu gihe Abayisilamu b'Abarusiya nabo muri Afurika bo bahuriye ku butaka butagatifu bwa Isilamu mu bihe bya kera. Guhurira ku Burusiya n'ibihugu bya Afurika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara kwakomeje nyuma ya revolution y'Uburusiya yo mu mwaka w'1917 nyuma y'uko itsinda ry'Abanyafurika rigiye guhabwa amahugurwa ya politike mu bumwe bw'Abasoviete. Nyuma RSS yafashije ishyaka ANC ryo muri Afurika y'Epfo ryarwanyaga politike y'abagashaka buhake y'ivangura ruhu. RSS yafashije kandi ishyaka ry'abakomuniste ryo muri Afurika y'Epfo ndetse na MPLA ryo muri Angola na Frelimo yo muri Mozambique hamwe na ZANU ryo muri Zimbabwe. Mu mwaka w'1960 mu gihe cyo guharanira ubwigenge ku bihugu bya Afurika bisabwe n'ubumwe bw'Abasoviete, umuryango w'abibumbye wemeje umwanzuro wo guha ubwigenge ibihugu bya Afurika byari bimaze igihe biri ku ngoyi y'ubukoloni. Uyu mwanzuro wabangamiwe cyane n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ariko amaherezo uremezwa. Bivugwa kandi ko Uburusiya bwamaganiye kure ikiswe Conference de Berlin, inama yabaye mu Budage mu mwaka w'1845 yo kwigabagabanya Afurika. Inama yateguwe na chancelier wa mbere w'Ubudage Otto von Bismarck abisabwe n'umwami w'Ababiligi Leopold wa kabiri. Mu myaka y'1980 kuzamura, ubumwe bw'Abasoviete bwasenyanye amasezerano agera muri 100 n'ibihugu bya Afurika. Abanyafurika bagera mu 25 bagiye kwiga muri za kaminuza no mu mashuri ya tekinike mu bumwe bw'Abasoviete mu ngeri zitandukanye, harimo iza gisirikare na politike. Hari abibaza bati ni izihe mpamvu zituma Uburusiya burimo kwegereza Afurika? Bamwe mu basesenguzi baba hirya y'umugabane wa Afurika bavuga ko Uburusiya muri iyi myaka ya vuba bwashoboye gutuma Abanyafurika babugira icyizere. Umuhanga muri politike Tawa Neto Prince avuga ko Afurika yakomeje kuba umugabane wifuzwa nabo ku yindi migabane bitewe n'imiterere yawo n'aho iherereye. Afurika yashatswe n'Abanyaburayi nk'umugabane wabunganira mu iterambere ryabo. Burya ngo niyo mpamvu bayigabije barayikoloniza. Uburusiya ayo mahame yo gukoloniza Afurika ntibwigeze buyashyigikira nk'uko bitangazwa na Tawa Neto. Undi mushakashatsi ni uwitwa Dr. Joseph Sigle uyobora ikigo nyafurika gishinzwe inyigo z'ingirakamaro, yemeza ko inama yahuje Afurika n'Uburusiya i St. Petersburg mu kwezi kwa 7 mu mwaka w'2023 yabaye ingirakamaro cyane mu kuzamura umubano hagati ya Afurika n'Uburusiya mu bijyanye na politike y'ububanyi n'amahanga. Afurika ngo niyigenza make mu kunenga Uburusiya mu kibazo ifitanye na Ukraine. Dr. Joseph Sigle avuga ko niba ibihuza Uburusiya na Afurika mu rwego rw'ubukungu bishamaje, nuko Afurika ibona ko Uburusiya bufitiye akamaro muri rusange. Ikindi ngo Uburusiya bwerekana ko bushyigikiye inyungu zava ku mpande zombi hatabayeho uruhande rukandamiza urundi, ndetse ngo Uburusiya bushyigikira abayobozi ba Afurika butitaye ku bijyanye no guhonyora amategeko mpuzamahanga akunda kuvugwa kuri uyu mugabane. Mu rwego rw'ubukungu Uburusiya burashaka kongera amasoko yabwo hirya no hino ku isi. Ni mu gihe iki gihugu cyafatiwe ibihano mu by'ubukungu no gushaka kugikomanyiriza ku buryo gisigara ari cyonyine. Ibi ngo bituma Uburusiya bushyira ingufu nyinshi mu kwegereza Afurika ngo ifatanye nabwo mu kuzamura ubukungu bw'impande zombi. Muri Afurika Uburusiya bushishikajwe no kuzamura urwego rw'amabuye y'agaciro, urwego rw'ubuhinzi hamwe n'urwego rw'ubucukuzi rw'ibikomoka kuri peteroli. Bimwe mu bicuruzwa Uburusiya bwohereza hanze harimo ingano. 80% by'ingano y'Uburusiya byoherezwa ku mugabane wa Afurika mu bihugu nka Nigeria, Misiri, Libya, Maroc, Tunisia, Nigeria, Ethiopia, Sudani na Afurika y'Epfo nk'uko bitangazwa n'impuguke.
Afurika itumiza 63% mu bikomoka ku ngano mu Burusiya. Uyu mubare uzaniyongera kubera ko uyu mugabane abaturage bawo bazagenda biyongera. Uburusiya kandi nicyo gihugu cya mbere kigurisha intwaro nyinshi ku mugabane wa Afurika. Uburusiya bugenzura 1/2 cy'isoko ry'intwaro zigurishwa ku mugabane wa Afurika. Nibura ibihugu 14 bya Afurika bigura intwaro mu Burusiya. Ibihugu bya Algeria, Misiri ndetse na Angola bifite 94 by'intwaro zituruka mu Burusiya nk'uko Dr Joseph Sigle abivuga. Asoza avuga ko igituma Burusiya bushyira ingufu nyinshi muri Afurika ari ugushyigikira inyungu zabwo mu bijyanye n'amayeri yo gukomeza kuba igihangange. Mwakwibaza muti ni cyo Afurika yungukira muri uyu mubano wayo n'Uburusiya? Ubaze mu buryo bw'ubukungu, Afurika yunguka bike ivana mu butwererane n'Uburusiya. Imibare igaragaza ko ishoramari mu by'ubucuruzi ry'Uburusiya rigeze kuri 1% muri Afurika, rikaba rihwanye na miliyari 14 z'amadolari y'Amerika. Dr Joseph Sigle asobanura ko agaciro k'ubucuruzi Afurika ikorana n'umuryango umwe bw'Uburayi kageze kuri miliyari 295 z'amadolari y'Amerika, kakaba kageze kuri miliyari 254 Afurika ikorana n'Ubushinwa, kakaba kageze kuri miliyari 65 Afurika ikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo Afurika yohereza mu Burusiya bigera kuri 0.4%. Nyamara Afurika itumiza mu Burusiya ibinyampeke hamwe n'ingufu za nucleaire. Ikindi nanone birenga 70% by'ubucuruzi bikorwa hagati y'Uburusiya na Afurika bikorerwa ku bihugu bine gusa muri Afurika, ari byo Misiri, Algeria, Maroc na Afurika y'Epfo. Nkuko bitangazwa na Tawaneto, Uburusiya bwahisemo politike yo gusimbura uburengerazuba bw'isi muri Afurika, ariko bikaba bikomeje gutera impungenge abanyaburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Joseph Sigle avuga ko uburyo Uburusiya bugenda bugaragara muri Afurika bwiyongera kubera kohereza abacanshuro no gusinyana za leta zigahabwa intwaro bw'ingurane y'amabuye y'agaciro. Muri Mali kuva mu mwaka wa 2019 Uburusiya bufite ijambo muri iki gihugu, mu gihe Ubufaransa butaki afite ijambo. Uburusiya burimo kugira ijambo rikomeye mu bihugu nka Afurika y'Epfo, Burkina Faso, Centrafrica, Uganda, Niger, Eritrea n'ibindi. Abacanshuro ba Wagner bagiye hirya no hino muri Afurika, bamwe bavuga ko bashoboye gutsinsura imitwe y'iterabwoba, abandi bakemeza ko abo bacanshuro bahaza mu buryo butubahirije amategeko mpuzamahanga. Ukutumvikana hagati y'ibihugu bikomeye byo mu burengerazuba bw'isi n'Uburusiya, buri ruhande rushaka kugira ijambo rikomeye muri Afurika, ni ikimenyetso cy'uko Afurika imaze kuba inkingi ya mwamba mu bijyanye n'imibanire mpuzamahanga. Abapanafricaniste bavuga ko Afurika niyo yagombye gushyira mu biganza ejo hazaza hayo. Umunyapolitike Tawaneto atekereza ko guhagarika umubano w'amateka n'uburengerazuba bw'isi atari byo. Avuga ko uyu mubano wagombye kongera ugasobanurwa neza. Avuga ko aho isi igeze, ibihugu bya Afurika bigomba kugirana umubano n'ibihugu byinshi bitandukanye byo mu migabane itandukanye y'isi, ariko nanone bitaretse umubano wa kera byari bisanganywe nabo mu burengerazuba bw'isi. Mu gihe gishize mbere yuko hatangira inama ya BRICS, Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko Afurika itazafata uruhande urwo ari rwo rwose mu zishyamiranye hagati y'ibihugu by'ibihangange ku isi. Nk'uko General de Gaulle yajyaga bivuga, les états n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Tubishyize mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo ibihugu ntibigira inshuti, biharanira kugira inyungu gusa. Twavuga tuti Afurika igomba nayo kwirwanaho ubwayo. Naha nshuti bakunzi ba Theo Bartha Network dusoreje, mukomeze kugira ibihe byiza.